Mwario mwana rito WINDLINE FAINDAFUL urani wa kumantura ya kadhura ndeni ya marimanti aina wirigiro bokwata Kithomo nyuma ya kwamukira Utethio Bwa chini ya mubunge kareke BIUMIA. Mwario ne ndio rawedhirite kyata maximum athatu ya 84 nyete form 1 BIUMIA bidatu nyumene kumania nwe wacha buru bokubwithia kendomba kwithira gita chukuru ne ukebura burinja yo Martin Mugambi na Ronoro wa bura mwindu wingiaga na nkinya konene ya kuria kubego keibu akarikite kwa mwana wa mwari WINDLINE FAINDAFUL kuma nturi ya kathura wandia marimanti kerege chigombunge kia Tharaka. I will make sure that my dream itaanguka chini ya kuwa cardiologist na nilikuwa na 384 kutoka St. Aloysius. Umdega tuwe yani tonto bwa kuongera another fruits in our basket tayo etagwa faida kuma Marimanti ward na mbuge faida ni ya gwetokera assistant chief wa area yao ni bato approachre nikenda tumba kubatethia Painda mothenya we munthi akinyetu ekere chukuru yari akiega ngoro kere gichigombunge kia marano bichi ya mubunge kareke BIUMIA mutetheria Timothy Kinegeni ariuga kabareterwe mwana uyu na atori nyuma ya gutwika taomba kuthi chukuru na ari na maxi 384 ni ba identify kwina mwana wina thina mwana otigitwe mujie ate mucoku cukuru nena maxi 384 na endiria bamenyira ogu ni baraithiririe begua kwina mutongoria wetagwo kareke wa BIUMIA mheshimiwa nena foundation na baluta follow up bona ni atethetia na baba ingima na kwogu bayukie kinyare akumo na Tharaka bariongira ofisi ya mheshimiwa wetukira assistant chief na tongoria betu bangi bara be mweno gwa Tharaka na balombo Utethio pauga beno batu kwina kana genturani yao kuringana na gina wa mwari uyu ariuga gutire obichi atageretie gukinya ndeni akaunti ya Tharaka ni thibo takumbikana inde mwari fainda kuthungira chukuru mochiari uyu ariuga ikiama buga mwambiri gwa mwana uyu ndageretie kuyuriria ndathire kwa CDF ndoyuririe Equity ba watikantio konsindwa ndathiete kwa CDF ndathiete kwa MCA ndathiete kwa county ref watikantio konsindwa lakini kwa inyangai Mulungu naringire kiama mwanke mthe twakinyaga cukuru mwanka ba mekiswa mwana uyu kuthungia cukuru ambira ntikama kena ndaigwa ndina mwirigiro na inkenete muno nuntu akuma muji atwatieregirete athi cukuru amwe na gutwika bara bangi bari kuraja na Kithomo mwarimu munene wa cukuru ni akiega ngoro ariuga bagatigira mwana uyu akugwata bara bangi nuntu akioneka imwendi Kithomo. We really want to welcome her to school. It's true we are already into week 6 but that does not matter. We advise her that background even the time that has elapsed does not matter. She can catch up and achieve all what she is planning. Kiripotera Wero TV kuma gichigombunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.